Fokus. Soloyo zaman ada kalupa kawitan Bapak Hajat Bapak Adus Kidul nuka maksud Darwati pajajaran ayo hari kondangan ngepustias kawarisan dan Siliwangi Kerapanangan kepahlawanan juru bakti para juangan lambang kejayaan Siliwangi Kerapanangan kiwari geus kumaha putra pajajaran wawangunan kana pangkan sajangan gaya sumamban pahlawan kacapangan zaman ada kalupa nuka maksud sareng-rengan pajajaran beres hari kondangan ngepustias kawarisan Siliwangi Kerapanangan kiwari geus kumaha putra pajajaran anyar wawangunan tambah mekar sajangan rakyat sumamban ampun tegutur sabar Bandung nata iyakan Siliwan ngikinan ajar Satria Nukawan wah jajabkeun solendang Bapak Hajat kepahlawanan juru bakti perajuangan lambang kejayaan kiwari geus kumar pajajaran anyar sajagat rakyat sumamban eta Ceu Edoh beuki kitu Ceu Edoh ampun tegutur sabar sok ngawitan Bapak Hajat tindak tanduk Bapak Oneng pemangku Hajat Bapak Hajat nata iyakan sareng-rengan para pemangku Hajat giring ke wawangun apa kadus hidung anu bager Bapak Oneng Pak Oneng Bapak Oneng anu mana beres ampun tegutur sabar
tindak tanduk bapak koneng natayangka siriwa ngiginanjar jagat rakyat sumabang putra putur sabar luar biasa. Ikut ke bapak koneng anu mamna lamun sareng-rengan para pembang hajat dilusus saya bulben anu bager namun tersenang terheran pembang adus itu ngomong ketua Sahebul Ben langgang jaya langkah Darwati pangeran Tor para pembang hajat sama pemulis Emin sama desa yo pembang hajat damat hore panar segala panar sarangan ajarot panglima langgang jaya Ajakung Obayun aturan ajarot panglima langgang jaya aturan kapayun heula Bapak Maryani penasehat langgang jaya aturan Bapak Maryani penasehat langgang jaya kapayun deui di sarangan Bapak Redi koordinator langgang jaya nya diri Bapak Redi koordinator langgang jaya nya diri masih cari ngecing Bapak Kadus Nung anu bager Bapak Kadus Edu anu bager Bapak Menteri Haji Budin yo Kadus Edu bendahara langgang jaya yang deui bager Bapak Menteri Haji Bapak Budin Kadus Edu bendahara langgang jaya buat tiris paranjang beuti Kang Dasim koordinator uang Sibujung Jaya nong anu bager Oboy pemangku anu hajar urang di perangan Bapak Koneng anu bager Kang Dasim Bapak Koneng deui aturan Bapak Koneng anu bager disayang deui penasehat Langgeng Jaya bagian beli oh kalulan ngomong ketua Bale Langgang Jaya Sibujung Jaya sok jadi dolan RD Haji Akub bakat barang ngomong ketua Bale Langgang Jaya karo babaturan ajarot panglima Langgang Jaya rame-rame guguyon sebab ane ajarot panglima Langgang Jaya sing disumesi Bapak Haji Daman Hore yang punya tos sing sembako cariu dituju Bapak Haji Daman Huri anu bager Gunung Jati Bapak Haji Daman Huri anu bager mana sayang Bapak Haji Daman Huri deui sayang deui bager deui bagena beli Kadus Idu saya bulbe galawulan Bapak Kadus Idu. Maryani penasehat Langgang Jaya Haji Daman Huri pemangku hajat ngadolan apa guru makan barang Bapak Bapak Mantri. Maryani penasehat Bapak Langgang Mantri Jaya Putih. karo babaturan Kang Dasim Bapak Maryani anu Kang bager Dasim rame-rame guyon Kang Dasim sabab oh sing disung si Paredi Ayo. koordinator Langgang Cari Jaya mereka para pemangku hajat dituju Paredi Gunung Jati Opus santai dong aduh hadir Paredi koordinator Bakaryani pemangku hajat anu bager Abana Karyani apana Maryani Bakaryani penasehat Langgang Jaya anu Apa, sayang RT Haji Akung Gunung Jati Apa, Paji aku anu bager Apa Daton Santa wong